Karshilong Archdiocese Youth Catholic Movement Zone VI haka sedang senam kebenikong arajar arpway kalapelong ya kejenglet jengo banyak selok ya khun samla jong sautuli kisnat niam kibakentup ya kanongpo bernihat den kadhor haka jenglet jengo kebenikong jong ka SACYM Zone VI hading kejeng khang dam jong sorkar namal ke covid kat kendai ya kisamla lingba ke leadership training kalapelong haka arplay trek mentau kelal kot arajar arpway pada penkut no haka arp sautrek ha balang snong Umtyngar kabahap hasnat niam kadhor kabjengai kemakhendai kilometer napo kesnong kadhor ha kejingwan ye selok nongialam samla zone 6 kumbasis pak san phongut ki samla kilawan ye cimenta ha kene jinghikai kumno ban long nongialam ha ke imlang kasalang bat kabalang ya kabalailam bat ha kejing sharai jong soblei kersan kharpuri ubade u spiritual director jong zone 6 batu samla Benedict Mayong president but Yolinas im secretary jong zone 6